angka to malasa tatalu tahun, angka lebih 10 tahun. Tapi ye kok jol. Aja jangan selalu mau berpikiran berburu sangka. Maka da metana malasa, maka da icala nih maga pacala-cala to ye. Jangan mau berburu sangka. Namana saja ko mata maka da asala angka to sabara moloewi asang elasa mancaji papalolo dosa risesina. Tu hanya yero ko tolo mi to malasa yella doang mi ya rami semanga namo maga lade nalasana ya rami semanga haja apa kata tahu abale ko de ngaga pangalima bura na misalna nay napa de itu jadi no di kisombo lade kung kami sana mga laki misalna pangalima bura aja takana aja na maaga de iharga itu pasti dekan atau apa ya itu ya sangat pasti dekat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semua bisa menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah alaina Bapak Haji Andi Febri. Semoga segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kesalahan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang sangat berat ini. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Kepala Desa Makawaru, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan tak terlupakan alena guruta ustazah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi, dan teristimewa keluarga besar almarhum yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ribatara kaitan ranga syukur kemarajata lorise syarajan nopong Allah ta'ala tupadang kahadiri ribola tudanganna almarhum Bapak Haji Andi Febri. Tanahodo barakana ang kangetamana, barakana pada ngetamana, barakana irona acani ngacita baca korange ang katekasi nalolonga roa baraka kanalena almarhum
insyaallah lolonge ondro kami nama lebih bisa raja pasangan nabung Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tanah bodoh sini na yari yang ke hadir rila na yonronge pada ri alaman kia di singa ajap-ajapang asa lewange asa genange tepe nato pada angkal lolongan toy ria sange anyam-anyamenge asalama karilino lebih-lebih barisuri monrina pong Allah Ta'ala. Tandri alumay masalawan na mapasalama lori alim alabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ya mancaja kacar lori mana tu bersalama rilino matir suri monrina pong Allah Ta'ala. Alena almarhum Bapak Haji Andi Febri, menurut informasi yang saya dapat pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Pinrang. Alhamdulillah padale lalenna tu dale tak boleh riasange dale halala. Padale lalenna. Narima ko ananaro kaya nabita nigi tau oroane elekele mo binalo sampai dalle halalana aro elekele mo binalo sampai dalle halalana karatarati itu material lewe napi wajim pajeng elekele pada kukamana nilo sampai dalle halalana elekele mo binalo sampai dalle halalana nali sumatakko agaro nali sumatakko ia tu takko na lobo burane mancaji wi papalolodo sari sesena. Jadi syukur ki payari di burane kotolos sampai dale halalatan atau le sumatakko na dito to manoko-noko makada benetannya aja keluarga aku na desa ulolo mapake panrasa-rasa leku pada itu tanoko-noko tanan-nanan nak makoro insyaallah mancaji nilai ibadah itu. Tapi me komanan-nanan ki makara benetannya beneku benetannya agaku benetannya yewe na desa ju panrasa-rasu sesa leku mapake lau sia bawam itu kumapakur. Alhamdulillah alena almarhum Haji Andi Febri itana selain nasapar dale na keluarga na alena naurusu toy gawe insyaallah angkai toy itu matu malolongang apala malapi-lapi oleh rifuang Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, makun tarobema makun raye. Abita yaronigi makun rai. Cedemie pasalangan remi bawa. Kena bita nigi makun rai. Yarong kelakaina. Ya. Yarong kelakaina. Khusus ye berkeluarga jolo. Makun rai ang kalakaina. Turumpali pusatna. Pusarangang yan relakaina ya tuturu pusat na labo makunray mancaji balaway pole ribacalan na binaraka sepanjang 7 hasta. Nareko ikhlas wega asa ikhlas iasa nga ikhlas tanya ya romakada ayam penting we bubani kajuewe ikhlas moka de ya raya sange ikhlas manyama papenadinge jama jamange ya raya sa ikhlas manyameng ya ro boleh ngana ya sange hilmang aya sa hilmang manyameng kini nawa manyama papenadinge jamai
Banyak ba penedinge mak berangi. Den akadah bene mata na je bene deuloi cerita make. Pak Matan Ratu asala angka andre nasunasu ko bolewe lenna mapakwewe he terutama yaridi burane lenna imakwewe andrewe ko bolewe maka silada irita tapi sisan na icappa magi je na calaba laba siya maje na to lima kalalay berarti masumpa ipape na di na makun raya jama itu tanya kehilasan na pake sanna sambala ladangnya sanno to timuna napi ko pasay mapangewani pabalu bale makadela kene burang awe balla kopi teng manoko aga binasa je nakaloko ye buran nang kana tu dispenser pura yalle ang kana tu kopi luwa kopi muchaman iba garungan ele de mana mo batong patonga ka ya to masasa ya to manas ya to maga dena wadi ki mapakori di makun raya itulah resiko ta ang kamana to apalana asa to kirlebona rilino wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada aku kata Allah ya ro ibadah mereka rupana manasuki makro ibadah to tolong sampai dale halalata ya ridi urane ibadah to itulung ibadah ta rupato ibadah to mega rupana ibadah cuma demi na wadi makara anu ya agasana coki kuci busa kasi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan kemudian bansana na roalena benena almarhum yeko asibawa anakna yeko ikhlas imanya mapapenadin na jampangi wilakaina nalolongi yaron na abaraka kenge tapi na rekode mapasilolonga si mato serimonri palagi kong kamakunray tuli na nanak lakay na adang pengi kamaraya serimondi na pong Allah Ta'ala ha baka sa balulele kiri mamasena pong Allah Ta'ala ipasilenar kipabukan pacalan aja maka da ay toba ko adang pengi ka bu adang pengi kamaraya aja lalo tabako lakay ta aja yeko sabara ya nana jampangi wito matuana pagoncin na tangan na suruga sampaja lima watue tangan na suruga angke ko babae lisan na suruga angke kindoe yeko lapongana sabara jampangi wi to matuana riwatun na malasa jamayan rahmati dan dimuliakan oleh Allah ya na tu anak-anak kami namufot rilino lebih barisuri mondino pong Allah Ta'ala yemikongka tau nakan nalasa contoh menre ita kanan na baba na manan na labo bene toli wakka de me makko aja mo toli manre choto maga ni mo boji toha mapako toha awe bene makalale to ye de mana mo pikiri sedangkan perawae doktoroe akor rumah sakit mana sama kada tolai tojok kawe kasih sebawa maka majaki naliwa mamase na kolakai mo makare eko manuki pa palampalaki wat di satandre tapi aja talada imaga itu si idi toba bene na idi toba gan rusui na jauh baka to bala perang na batari lakai na macam menre takanan na bede tatambe takanan na tu contoh mero dega kwewe dega kwe tapi Matan Ratu kongka asal to mapa komim ya adang pengka maraja kama toto baraka kana ya ulolongeng kota na balik kwewe helino ko to bidora ulolong ini
Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, haja lalo kasina tolinya mangir bape na dingin murus haja malasay natap pumana sita. Yan metom itu de na siwada bali bola na metom itu de buran ewa mapang ewa hay iya miro tu pakanay kajelo na pakanay. Sedangkan ini maloloy madari na kan naki kolesterol. Apalagi ko to machuami na. Tanam mo balasay. Napinita kaju kiloroy nasa langura. Bate bale kolesterol. Na beta mo ngala tala din awat di. Ang bale lo mo Andre. Detoran Andre bajje, detoran Andre cukka, detoran Andre lada, detoran Andre barut, detoran Andre bale. Kana angin na to limiso. Namo angin niya tonik tama. Man rasa-rasa. Jangan jadi hamba Allah yang kubur terhadap nikmatnya Allah. Nadali ya tuh. Cuma pelan-pelan asal nagamata tidak boleh berlebih-lebihan. Begitu Bu. Nampi dia tenaga dekate. Majan ada uma como tamo toli macan na macara toli mandre kasina de uma como. Kaja ko mapa ko meto mi de meto ya boleh mandre tamega. Napi dia kong kamunda nga aja mo tapusi pasalang Andre. Aja mo Iba bunga-bunga. Matasa? Mana kasih je beni agak murampe. La haula wala quwata illa billah. Nabo jito mo rusuki ya. Siapa ko? Boleh mate-mateku tuntut ko tuh. Amak ko bano je. Itu rahasia je. Siapa ko? Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi di anae tajampang itu matuata. Mit taga malasar alena almarhum. 4 bulan campe 4 bulan. Angka to malasa tatalu tahun. Angka lebih 10 tahun. Tapi jol. Aja jangan selalu mau berpikiran berburu sangka. Maka da metana malasa maka da icala ni maga pacala-cala to ye. Jangan mau berburu sangka. Namana saja ko mata maka da asala angka to sabara moloewi ya sangelasa mancaji papalolo do serisesena. Tu malasangen ni tawede mutapu si cala. Jo kami to malasa. Lisu carita nasa. Icala ni ero. Mapa ko nasa. Aja na bacala ni ero mapa ko. Boleh mate-matena mutaputoni maka na bacala natanya bacala enaja ko. Enaja ko macata malekae. Maka na contoh, maka na inuhajo kamu minta contoh atau imare contoh maka na mare. Kagi mare ko cukup pape so mare. Ode toga mate nih. Ahon cosungat to. Jama yang rahmati ada apa ika? Hanya ya ruku tolo mi to malasa, yella doang mi. Ya lami semanga. Namo magalade nalasana, ya lami semanga. Haja apa kata tahu. Anak-anak beloreng, benena kata tor, letu nasa, bahaya ni nasa, pandre ni nasa na buji-buji, nina meta mapak. Benena na pusing. Tanya maka da pusing maga dena ni sangane nakara kuri kasih carana jampangi maga ni kasih nawodi mo ibadah ami maka da sabaraki ta jampangi mui insyaallah de itu na marigaga tanumi makome manisa tu ako to katong ngerli no pura kisi madisi malasa siki pura siki malasa makro
Ko tolong mita to malasa to ita to ki. Hanya to si mita to mese koromisana to poso mutiwirang ibolu. Si bawa tape lo kompunoy. Mana katape na bolu malangi. Yami ko makada kokoro makada untuk na. Pajaga ewe. Oke lah ite. Na balen na yaro bolu ewe. Na sakke nasa nga tandre andre. Na manasa na je mese na poso. Lo mo bandre tabe lo kompunay. Abale ko de kaga pangalipa bura na misal na. Na apa deh itu jadi na di kisombolade. Kung ka misalnya mga laki misalnya pangalipa bura aja takara aja na maaga de iharga itu pasti dekat atau apa ya itu ya sangat pasti dekat Bapak Ibu sekali yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah semua bisa menerima dan apa ada sekai khusus fakir miskin yaitu sedekah semua bisa menerima kucingnya Ronald lalu bisa juga disedekahi. Tanda ka pasti dah kaya rokum walangnya Andre. Orang kaya dia mati sedekah. Tanda itu bah maka dan kaya beras sedekah. Agi disengi contoh maka ada ibu misalnya. Bene bupati misalnya. I ucawai sedekah to ya tu. Sedekah to ya tu. Aja na to mabela. Baca alhamdulillah sedekah to. Ibaca subhanallah sidakato, ibaca la ilaha illallah sidakato. Iya na tu kong katolok madang, madani, madapen itu baca-baca nggak korang. Apa megato tu seta madape. Yan na tu nama dari bora kata taura ko mimaga. Madari isang kamakadah pura gaje mitos tas mapako na mapako ay. Kong katotoli mapako ya de na boleh. Wala bati-batingi, iko manibawa. Loko matap-tap, ako siya ako, iko manibawa. Yan masalah je. Gaguna na to masikola, mapamula, kitidaya sa nawiyan, pa. Tabir ka na pura, miita ka je, umacho. Ay, ito, iko manibawang. Contoh, apa ka basa ni hadere ko, ito matapa. Yan na to kong katomadang, madapin, yaro pura wakutan ako guruta, mati ni kasi yaro gurutaro. Megigato na puro pake nga yewe, he. Alhamdulillah mataru mana mau mati. Hanya tak salah bang. Betul na ya roh. Dena nama susah kita. Dena masih sabak kita. Apa kata tu pak mabulang puling. Tetong aga, tudang aga, boreng maga. Tapi toma baca-baca kurang. Tenang Asa mega meto tu abarakakan itu kurang Yaro pura wakutan ako guru tak maka da tega hu yaro makasing karena makasih mana sa tapi ye pege mabiasa hum. Yaro 4 ayat terakhir surah Al-Fajr. Tabala mana yaro maka itu pambulan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan wadahuli. Itu ini menibawang si ini mata sa ini menibawa loki ekacicet jaji ekatalu jaji ini menibawang eko ya tabe ketelu ko pura yaro yenari tuntui mataru la ilaha illallah angkat tu maka Allah ini meni cocok manang la ilaha illallah. Tidak usah terburu-buru. Aja na terburu-buru. Pada mata tu ketolong memana? Memang. Tolong memana musur hadako siga ko hadako. Maka mate-mate ini tu memana si bawa anak-anak. Apa pelan-pelan mesu adaki cedepi. Iya roko tolo memana iya roko matewe dena wadi mo jujur la ilaha illallah jukam aja tenaki pada mata tu kota masih kiri
Ada apa ika? Aja na to mabela pak. Kang lengi mo delek na yewe he. Tanare ke makada agasan na. Para tu ko tamasam paja itu ko tamasam paja tu. Para tu makasing atau rona dewa di mamaling-maling. He. Masam paja. Ha balik tu kau masam paja mamaling-maling. Dewa bunga-bunga apa? Aba angkat tu apalah sampajan itapo ka poleyolo ki sori mondri apalana. Tega ro pasam paja mamaling-malingnya. Terutama korang malangi 5 menit na 20 telur rakalolo witiri. Nagan rusutong Allahu Akbar Allahu Akbar. Nalato-lato mana mi nenek-nenek. Dera nakada Allahu Akbar tol makan ha. Elle sukere ngasanguratna. Ada apa ika meraja. Ayo. Engkali ngai aja mau bantah kak. Kalau kau bantah kak, kau mana macam ko. Damai. Astagfirullah. Kemudian Bataruni jajero tuntun la ilaha illallah. La jadi mana sa tiri tero sanno tu yewe engka tukwe. Padero panaburu katukwe we. Katukwe. Makan calada tukwe. La ilaha siko tu yanuna nane itu tapi ternyata ro tuntunan duci di kanana di bici la ilaha illallah pak mapalada ni barate pak ye kong kamu bato to lilo banta maga coba-coba toni pala iko pak mega ni dioloi pura ni baka jajiang la ilaha illallah nane itu tenang tenang mana setiri tertetiba matane apalagi ko yarona surah al-fajr bicikan ni Iyo lo bitatiwe mata ada to mabici dewa bonga-bonga tita betongan na tatiwe mata na tati tu manasta tiri tero lilewe tabaliang ye ko ekacica mi tabalia deba tu pokona tatu tu ban mataru napi tero katwa bici berarti katoy ayato sini di maka bedang la ilaha illallah manasta tu nane makito matar makite madari sikuti bicina la ilaha illallah makon itu contoh perhatikan je buhe aba teki lalot pasti moloi ki matutu makoro kotanya nu tak beli bolata contoh desanya lah doa mati bos batongan na yaro kamu tu sewat tu kayu di masa ini di majelis taklim makewe katujuan hadir di sini pertama salah satu tujuan mendapat ilmu apa ya kau bicara sia-sia mi kue balik longa menaja kita mana kina rakam bampang emang tapi tidak itu yang kau maka deh kita agak jelas ya rumah cara apa ke kong kau lima apa kau rasikola kau jadi jolo supaya misalnya bagaimana cara menyampaikan wakulan no jolo masalah jurusan pendidikan supaya kau tahu bagaimana caranya itu menyampaikan sesuatu. Apa dia pada mana teng kato mau atam mewang kato kerek-kerek kato mangga pada mau atam mak bantah. Jamaah ya contoh mau marah aja macam mama aja macam apalagi cara leku mirewa. Jamaah yang rahmatilah nulak Allah Subhanahu wa taala. Ibu jajero ko makon itu nane tabatarumi ro baca pak tabatarumi ro baca ro la ilaha illallah. Mana itu tapal tu ni makewe. Tapi apa soto makara dia ni gagah nah biasa kan makara tapi sana burung makara dia segumo be masih sama aku hati-hati karena ternyata Mario marane setan ina tu ya masih itu ya tu kong tahu baca-baca ngi aku tu sudah pena bangsa ni rona si dito mama saya itu La ilaha illallah lebih baik lebih mana sameto ni dia nakaka la ilaha gana sana ketalu la dia naga sana dia ni gagah itu tu ni jadi aja na tabutan rai makwe we pak kata tu nak bulada mana tandra coba ni mabutan ra tapam mata makan apa di pendiri tokah aja contoh tapalosi lari ada apa kak
Iya itu tuh makwe agi baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tatu tuh. Malah suwe matutu sih. Ganay katalu malah suwe matutu sih. Malah suwe soro na matole. Najay miya tuh. Nebura si kipare pak mega to pak maku kewe mebu pare ko makada ulang tahun ini aja mate. Contoh. Bu, mereka nah akan apa le abalaka karena ya rona toli baca la ilaha illallah maka di Allah taala nigi tau mapa mulai madisina nak gangkangi malasana nak gangkangi lele riba masena Allah taala toli mabica lilana baca la ilaha illallah akan asa Allah taala addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Adam pengemaraja aku tawamu nanya pape nyamot de nagagapak gangkan na tawamu nera napi tera koto pura mas sampajang kan manasta tera tapi baca tera la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir pura ro madari itu apakah pura ni aga sanero kana totari nanti misalnya lakai na contoh emuan ni. Nah, ada poin kamaraja yang tidak boleh adalah meratapi. Berbeda pengertiannya menangis dan meratapi. Yeko menangis tetik metowe mataewe. Yeko meratapi ma jallo manenna. Mate laki na misalnya ma jallo. Wah, nasalah tongan nalakay ko tatumpu tonga pedi ko ni kanam. Wah, ang kasi buima takapo buima sinalupa ki. Wah, buima deto ini gay pamo. Dere katoli moli ko lepa menu kopi. Contoh. Itu yang tidak tapi emi ko makadati wa matebe ka boleh lala boleh hati itu tidak ada masalah apa boleh lala aja na tumabela sedangkan na coki anggora mi mati itu tabiara latariki apalagi laket aja tanah tewa siraga-raga ibu cuma maparengaranga tanah toga wattun na mi mate tatari wattun na madising idi tolip patariwi on katoma pa korong katode idi mi tu makada tanah ya jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu meninggallah Yurusuni tomatewe Tomuruse engi tomatewe tomacame tomatewe tomasam pajat tomatewe lolo ngangi abaraka kang apalayan aritu siddikira agar yasa siddikira siddi pada lupo nabuluhu tawiya murusu engi tomatewe masam pajat tomatewe nareko de to gaga halangang na tomacho ito mantara ilori kiburu elolo ngaki apala dua kira dua pada lopo nabuluhu tapi kotolo kiburu terutama ya ridi makun raye ya na tu nerapang kapapare ngarama karayak ketoreng ya makun raye kotolo kiburu jangan kamakun raye dina lagi burane de na waddingi lecak kiburu de na waddi tu dakir lebo na kiburu nigi to lecak kiburu tu dari lebo na kiburu nariasa nartu tahu sombong basogina to takaburo Tony di makunre maku kesesa mas selfie aga kolebo na kiburu tu dani korlebo na
Deto na wadiki mencabut. Agaro. Tidak boleh dicabut. Nah sabak sini na ya tuan tu very lebo nama sikiri maneng merapikan boleh, mencabut jangan. Maka tu sebenarnya kau tomela dua, kasih mapangiwangi, tudang, duduk, ade, hidup mite keadaannya. Komega dori tetoni. Apa komega dori mulut tudat, dia nama baca doa atau dimakan bawa, Bu, tuh. Terakhir jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Siapa anaknya almarhum? Telu. 3. Ada angka mana kah? Ke mana mu? Kah? Iya. Mohon maaf ya. Aja lalu tasih salah-salah gara-gara harta warisan. Ada yang pengika? Kenapa? Harta mudah dicari dan didapatkan, tetapi saudara biar saudara kandung, biar sampai ke di ujung dunia ini untuk mendapatkan yang namanya saudara kandung tidak bisa. Nah itu namanya kamaku kwewe tahu siap boko-bokora gara-gara warampa kurus semangat malam mata apa boleh ya senga warampara pak makadamagay pura nila duangan ni amata si bawa bapata deba taong kajaji kolino iyaro bapata si bawa amata pura nilo kubung alatala buang tanah bodo ang kawijawijaku kasi madeceng rilino lebih barisori monrita puang pura ni nila duangan tenan ni pasal dale pura natoro ni pung alatala kayak mata, dia mata. Ini, oh ya sih, ya sih ya, mata aja telengi baru, ya, oh ibu sambung, oh mamanya juga sudah meninggal. Seorang anak yang baik, mohon maaf ya, mohon maaf meskipun ibu sambung tadampoi ka anak-anak namun ni romak kada ibu sambung desa tu nama rigagah nareko tomake bude cek kualena apa tentu na biara mato kitu nelela dong atau kitu lebih bapak tak makro ni anak ya. Apa angka pak pura runtuk bu pak kesina anak ko agana sana ada poin ka yero ibu sambut ero malah yero anak tiri guys istilahnya ya di ya anak tiri malah na bendre umro yero ibu sambut pamakadamake, makadela pongana, mak, syukur maraja kak, tongan ni romate mak tungat-tungatku, tapi syukur maraja kak, mak loki jampa-jampangi kasih bapakku, biara-biara bapakku, ya lo sapa dale halalaku kasih, mabila tona, syukur maraja kak, mak, ini lo manu kasih carevana bapakku, temena, tainna ko medalai sebagainya, ya ro yaso makasih ko mapakoro to mapa maka to anak-anak angka mo biujue tapan aja lo nindo tirina hede tu katawami ko pasal waramparang na indo tir iye be harta simulaku si bawa indo ko amboku ai ba ada salama na desa jenang kana kada kasih ibu tiri alaka contoh iye mitu nama jago ibu tiri mak jalo iya piara bapakmu harus mega tua rampara tawaku agak tua balik reso-resoku baga hai bene harta to iye contoh
Bu? Dito nga apa karo di? Dito kaga? De kaga contoh mi yebe. Supaya de nga apa karo? Itu orang perang malam apa? Selalu mau ki berusaha malam-malam aja. Jadi bawang syukur atau tidak syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukuri kata Allah, akan aku tambahkan. Tapi kalau kau kufuri nikmatku, tidak mensyukurinya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tunggulah azabku yang sangat pedih. Deu pasti pucap-pucap. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, itulah sedikit ilmu yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kamana engkah pura gauna lena almarhum yarga ada adana napataseka ya timarnita, terutama di ang kemana hadir kewehe tak dampeng ngimaraja. Memaafkan orang sebelum meminta maaf itu lebih mulia. Kedua, yeko angka jana pada tarubatau sampai batu maleva dena wadi toli carita jana tawe namoni manasa-nasa maka maja ampena ye mapakwe dosa pakwe na peko yewe dena wadi isiarkan seddi baba wadi onro wadi carita jana tawe kotegi koyolona haking salah satu bentuk persaksian. Tapi yeko isebarkan ke media sosial kekurangannya, dosana ta agana sana janero aib na tawede, hati-hati. Sininda dosana hidi tu malamana toy. Kata mamana kategori gosip. Palai ko den apa koro tame kategori fitnah. Jalalo? Ibu? Baja sangade mita ki barita makalale misalnya ko Facebook ya rega titoy dan lain sebagainya. Misalnya kabali bolata makalale kedo na maga muleleto seri maka makwe tanggut do sana makara-kara toko sorry monri untuk jalalo. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Abarakakan untuk almarhum insyaallah tadampoi kau kadaku tak pasalah. Kita niatkan ini akan baca suratul Fatihah patatape abarakakan apalana untuk almarhum Bapak Haji Andi Febri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya Terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi sabil haq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.